Dobar dan, dragi prijatelji, evo dobrodošli u naš novi video. Evo idemo prema izvoru rijeke Zrmanje. Kao što gore vidite, tamo je samo dragi izvor Zrmanje. Gore ide željeznička pruga Knin, Gračac, Zagreb i zove se onaj predio Magareće polje. Od izvora rijeke Zrmanje idemo prema Palancin izvodu. Pa uživajte s nama. I evo, za neke sablasno, a za neke najnormalnije, do izvora Zrmanje prolazi se kroz groblje. Evo. Ima i tu čak evo, su neka... imamo malo problem sa ćirilicom, pošto se nalazimo na pravoslavnom groblju, ali mi zapalo na oko Mara i Dara. Dica su neka poginula. 1929. 1930. 1939. Šta se to dogodilo? Se to desilo, to je prije, znači Drugog svjetskog rata, bolest neka pokarala. Eto, ako ima koji Zrmanje, volio bi da nam jave. Šta je bilo? Šta je to bilo s tom dječicom? Borezica Bugunović. A mi ćemo mrtve ostaviti di jesu i krećemo dalje u otkrivanje čarobne prirode. I put izvora dolazimo do Prezida. A ovo je saziđano, bit će da je on uspori malo tok. Gledajte. Inače, kroz ovaj propust priko zime bude puno jači. Hladna. Mi ćemo malo prošetati, a ona je ovo i sam izvor, tako reći, 12-13 stupnjeva. Evo idemo ovdje. Ali dobro osvježava. Lipo noge trnu, a? Uf. Evo ga, di paukova mreža. Vreba. Je. Inače, ovo priko zime, sve vam bude, imate na našem Instagram kanalu, sve bude puno vode, tako da možete skakati. Ali evo, lito je u punom zamahu i odrazilo se na vodostaj Zrmanje. Ali neka bar to nama daje da možemo šetati i pokazivati je na najdivljijim mjestima kakva je. A mi idemo dalje put izvora. Tarzane naš. Evo, bistra je kao suza. Evo, osobno me ovo uvijek posjećalo na neke kao scene iz filmova kauboja indijanaca. Sada nam se gor pojavio indijanci. A mi nedužni istraživači. Bik koji sjedi. Da. Evo, tu mi trčimo malo. Tako da nama je sve i snimanje videa i ujedno i trening napravimo dobar. Evo, znači, jako velika divljina, a tamo je D1, znači jako blizu i ovdje gore željeznička pruga. A ovo imate osjećaj da je divlje, ajme. A tu dole nam je izvor. Sad idemo put njega. Ali ovo gore me fascinira. Čak nas je danas i vrijeme poslužilo, da je plus 32-3, ali je na oblaka, tako da dobro je.
Ne možemo mi bez neke opasnosti za lomljenje ruku i nogu. Evo, proklizalo se, ali možemo mi odmah ovdje. Ovdje smo u kupine upali. Koji smo odrasli, neka. Ali do cilja polako dolazimo. Ko zna, možda i koju vilu nađemo ili nekoga hajduka na izvoru. Kako piju vodu. A i vuci, piju li na vuci sa izvora vodu. Ovdje se baš piju. Može. Evo, žedni smo ko vukovi i trčimo do samog izvora. Ali moćan osjećaj. Korkton. Ima mjesec, 2 dana. Ovo je bilo nemoguće napraviti. Ko bude išla, gledajte, jako sklizavo, morate se paziti. Dobro. Evo gledajte, čovjek divokoza s kojom lakoćom savladava se. Harmonija hodanja. Za ovo ste trebali kao malo dice igrat se da bi postigli dobar balans. Evo nas na izvoru rijeke Zrmanje. Kao što vidite, ona iz kamenja izlazi. Mada je ovdje u samo zimskom periodu, zimskim danima. Sad je ovdje malo niže. Malo niže. Povukla se. Ne znam da li smo vam pričali u jednom od snimaka na našem YouTube kanalu Putevima divljine. Čuli ste za Babića jezero. Imamo snimljeno. Navodno tad se voda spaja iz Babića jezera sve na izvoru ovdje u mjestu Zrmanja. I po kojem je dobila istoimena rijeka ime. Ouša I evo, hladna, svježa, dašta je. Predivno. Kao grom. Naravno. I Marko je naš ko grom. Evo, pogledajte gdje je sam izvor. I Zrmanja i Krka se spajaju na Miljacka 2, to imate isto snimljeno na našem YouTube kanalu. Špilja 2, Miljacka 2. I evo ga, na samom izvoru zatečen vuk s Promine. Šta je njemu pritrčaj od Promine do izvora da se može osvježiti? I jedno janje. I sad ćemo ići na janjetinu. Moram priznati na svih rijeka, pogotovo u Dalmaciji, da je Zrmanja najhladnija. Da. Izuzetno uni koje izvire ipak u licu. Zrmanja je daleko, kako je surova, ali toliko je hladna, ali voda je najlipša. Živjeli! Bravo! I evo nas ponovo na prezidu. Uputili smo se nizvodno i sad idemo skroz do mjesta Palanke koje se nalazi isto na Zrmanji. Tu je isto u kanjonu, par kilometara dole nizvodno. Valjda me neće odnijeti voda. Priko zime i one nemoguće.
Evo i naš Dalibor ulazi. Znači ovdje zimi vode ima do pola ovog zida i još je gor bude. I evo, pošto nam je tu na ruti, uvijek kad idemo za Liku snimat vam videa, ovo nam je opskrbni centar sa izvorskom vodom. 1888. zažiđa. Ovo je naš Dalibor. Bilo bolje da pijemo vina, ali mi pijemo vode iz Devete Mižane. I ovo nam je dovoljno za put. Barem se nadamo. Koliko ima? 10 litara? 5 litara. 5 litara, eto ga je, do Mižana, zamislimo da je vinčina i gotovo. I dobro je. Da je žutina. Da. Prominska žutina. Prominska žutina. Gdje je bito? Ajde, degustiraj pa da Evo ga, želi ljudi. ocjeniš kvalitetu. Ovo ne treba ovo ići na one institute za ocjenu kvalitete. Top. Od 1 do 10, 100. 100. I evo, kako smo rekli, par kilometara nizvodno. Tu je slapić. Sad je malo manji. I dole nastavlja Zrmanja prema Kravljoj Drazi. A ovdje bi se dalo iskakati. Da vidimo je li šta toplija nego gore. Isto je temperatura. Isto je ledena, naš. I evo ga naš Dalibor. Iskušaje sudbinu. Dobra je jaka. Tu je rupa. Sad ćemo skočiti ovdje. Samo za vas jedan skok. Ej! Evo i čama. I evo ovdje čamci neki. A evo. Vidi! Evo ih. Evo šta smo našli. Imamo za nas dvojicu. Taman za nas dvojicu. I evo dolazimo do jednog jako starog sakralnog objekta kojeg smo morali snimiti. Rođenje Blažene Djevice Marije, tako se zove crkva ova. Inače to je katolička crkva koja je izgrađena 1830. godine, jako stara. U Drugom svjetskom ratu spaljena i nikad nije ono više obnovljena. A inače se tu znaju drža mise i tu misu drži naš prijatelj fratar Fra Ivan Šimunac koji je trenutno se nalazi na službi u Gračacu i ovo spada pod njegovu. I eto ga tako, Fra Ivane, pozdrav i dužan se na marendu, meni i Džaj kad budemo negdje lutali. I eto ga, mi vas vodimo sad na sam kraj našeg videa, pokazat ćemo vam Kravlju Dragu i tu ima jedno kupalište. Eto ga. Stigli smo na kupalište Kravlja Draga, znači točno ispod nadvožnjaka gdje je D1. Gledajte ovi ribica ovdje. Samo je jedan telac iskočio. Vidi lipe, tonski. Evo ljuljačka. Evo ja ću se malo pomimati. Da provjerimo jel čvrsta. Tebi rado. Suvo drvo puknuće. Evo života.
I evo, dragi prijatelji, nismo mogli odoliti, ali je dobro i ladno, ima jedno 10-12 stupnjeva. I to je bilo to za ovaj dio Zrmanje, još ćemo se mi zadržavati na Zrmanji. Vidimo se, nadam se da ste uživali u videu i kako ono kažemo, zapratite nas, pošaljite drugima i uživajte u našim videima. Do gledanja, bok. Bravo.